Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, mi ta kelela hi xonge rhangani man. Loyi nga ta hi khe hi link of course. Na siva ra press rhangani and then makumu of course hi ta hetelela na nyimpi leyi nga kona yi ya ku mahlweni kahle kahle from Tshinya Vantshwa ehenhla ka Hosi Ngove Mr Post. Yeah, so hi ti 9 ta August ku na a video lexi nga rhangana of course nga fika yi endla on a TikTok account. Hi ta hi pfula hi twa ku fika ku yini, so loko hi fika hi pfula hi fika hi twa a fila leswiwa of course. Un'wana xikomba xo n'wi katekise hi mina va tintlanga ri tlharihe ngopfu o kayakaya sweswi. So hinkwenu hi twini remark ya xo ngi rhangani kwalano fika kombisa ku un'wana xikomba a xo n'wi katekise hi yena, like yena a ri blessing ka yena ka vutomi bya yena. Ma yi vona mhaka leyiwa mara sweswi hayi i kwini o ku hluphekeni. Unfortunately xo ngi rhangani ivi ya pfala ti-comments but a ni ri ku yi landzeleleni video leyi vanhu vo tala va kha va kombisa ku xo ngi rhangani lava a nga kha a vula siva ra press rhangani. So mina ni ri Master T na mina personally I believe ku video leyi xo ngi rhangani a nga a ri karhi a yi director to siva ra press rhangani ku yena a ri blessing to yona, then yo yi nyanyukile of course tanihi swilo swi tiva ku yi na a new wife, so yi le ku hluphekeni. Ma yi vona mhaka leyiwa. So ni ri munhu ku tala ka search mi ta swa ku tsala ku press rhangani, this because vanhu vo tala va kha ku press rhangani le ka ti-comments a swi tiva ku swilo swa ti-TikTok leswi swa linka swilo hi leswi nga rhangani of course a kha a vula swona sweswo kwalano. Ma yi vona mhaka leyiwa. So a hi ro sungula of course xo nga rhangani a endla similar remarks mi nga ma hlengeta hi tshame hi endla a video hi ti 28 ta July 28 ta May laha of course xo nga rhangani a kha kombisa ku tibalo khala ta ha ngheni dorobeni, which means a zama ku hlamusela ku siva ra press rhangani xi le ku tikeni leyi vukati na ha ri sungula ni, so yo tlhela a vuya kambe sweswi hi video leyi wa hi nga ka yona. So in as much like like vanhu vo fana na wena Master T hi nga va hi kha hi hleketela ku hi leswi xo nga rhangani a nga kha vula swona, it's also possible ku a nga kha vula un'wana munhu ku loko hina hi swi langutisa swi tikomba ku swi ya kwale ka siva ra press rhangani leswi na mina ni swi vonisaka swona, and I also believe ku vanhu leswi vo tala nga ku swi vuleni ku nga ku ri swona. Ma yi kona mhaka leyiwa. And then of course hi tlhela ka King Tshinya Vantshwa kahle kahle se ko part 2 already video hi endlini laha a yi analyze kahle mhaka leyi se swi komba ku himpela swi le ku connecteni because i tlhela a vuya kambe Tshinya Vantshwa of course ka sungula of course ra ti 10 ta August laha hi nga fiki hi vona a tlhela continue na ti-post leti swi komba ku a ba Hosi Ngove, and sweswi tlhela himpela ku se i ba Hosi Ngove because i fika tsala this post a fika tsala ku morning khwiri xa tika. As you can see all of you pfula kona swona ku vekele tidodla tikulukumba swinene dadi khwiri kona a ku khwiri xa tiko hinkwenu a swi tiva Hosi Ngove khwiri xa tiko. Khwiri xa tiko khwiri xa tiko a swi tiva guys, a swi tiva ka hazi ka hane ya narration ya helo already a hi swi provini vhele vhele ku King Tshinya Vantshwa of course i bifa Hosi Ngove, se swi olovini swilo ho fika hi report kunene ku hayi nyimpi ya ha ri on. Ho ku hi nga tivi ku Tshinya Vantshwa i ta swi yimela na because o ku dupfukeni Hosi Ngove ku ya mahlweni ni mahlweni yi nga hetelela yi nga changi kahle, yi nga hetelela yi nga changi kahle, so a ri endzi leswo loko ri amukela subscribe a ta kombela mi tlika subscribe.